ngewe ugiye kubagezaho iki kiganiro cyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere n'ubuzima muri rusange no kubungabunga amagara y'ubuzima bwa muntu kugira ngo umuntu agere ku buzima bwiza. Nitwa Abizera Eric. Abizera Eric dukorera mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Dukora mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Nyarugenge. Kandi ukeneye ubundi bufasha waduhamagara kuri 078 56 86 68 iyo nimero ibana kuri WhatsApp. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Channel yacu ni Kunda Ubuzima Health Care. Kuri Facebook ni ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, kuri Instagram, kuri Twitter, ku mbuga nkoranyambaga zose zibaho no kuri LinkedIn wadusanga hose, wahabona serivisi dutanga zerekeranye n'ubuzima, ku miti ikomoka ku bimera, kunyunganira mirire, supplement cyangwa se supplément alimentaire. Rero aka kanya tujye kuganira ku muti witwa Rosenta. Rosenta ni umuti ukorwa na company ya Dynas uva Malaysia. Dynas ni ikigo ki global, no muri system andikamo dynasglobal.com ubonamo iyi Rosenta. Ndetse n'iriya Revive nayo wayibona ugiye ku mbuga nkoranyambaga kuko ikorwa n'uruganda rwitwa Fukanga Health Care cyangwa se Norki Limited. Ariko iyi Rosenta ikorwa n'ikigo mpuzamahanga gikomoka ku mugabane wa Aziya kiba Malaysia cyitwa Dynas Global. Iyi Dynas ni ikora inyunganira mirire cyangwa se supplement cyangwa se supplément alimentaire yitwa Rosenta. Iyi Rosenta ikozwe mu byatsi bikabakaba 2000 ariko bagaragaje ibyatsi principal 12. Ni ibyatsi bitandukanye bituma umubiri ukora neza. Rosenta igabanya igipimo cy'isukari y'umurengera mu maraso. Ako niko mpereyeho. Rosenta supplement cyangwa se Rosenta stem cell kuko iyi Rosenta ikozwe mu buryo bwa stem cell. Ni umuti utandukanye n'agashya kuko iyi Rosenta no buryo inyobwa ntago inyobwa nkuko izindi supplement zinyobwa. Ndaza kubibabwira nyuma ndi kubabwira posology. Mutega amatwi iki kiganiro mu gikurikirane kandi mu kirangize. Ugikunze iki kiganiro cyo no kugisharinga ku bandi kugira ngo nabo babone ubutumwa turi kubagezaho bwiza bw'uko ushobora kubungabunga umubiri wawe ukoresheje inyunganira mirire supplement cyangwa se supplément alimentaire, inyunganira mirire cyangwa umuti ukozwe mu bimera. Rosenta igabanya igipimo cy'isukari nyinshi mu maraso. Rosenta ikuraho uburwayi bwa anemia, indwara yo kubura amaraso. Rosenta ivura indwara yo kugira ikibazo cya insomnia cyo kubura ibitotsi. Rosenta ifasha impyiko kuyungurura amaraso neza. Rosenta ikura urugimbu rukabije ku mwijima, ndavuga foie. Mwijima ugira imimaro igeze muri 3 cyangwa se 5 ariko irarenga kuko bavuga ko gishobora no kujya kuri 500, ariko hari imimaro 3 iri principal umwijima ukora. Umwijima w'umuntu usokereta bile ifasha digestion yo gukora neza. Umwijima w'umuntu uradetoxifia, ukura imyanda mu maraso ndetse n'umubiri wose. Umwijima w'umuntu ni sitoke y'intungamubiri. Iyo ni imimaro 3 izwi ku ruhando mpuzamahanga ifasha umwijima gukora neza. Kandi umwijima iyo wabaye cirrhose, wabyimbye, wabaye hepatique, icyo gihe umuntu ntago abasha kumera neza kuko ibimenyetso biranga umuntu watangiye kugira ikibazo ku mwijima ni ukuba yaba yagize jaundice, amaso yabaye umuhondo. Ikindi ni ukubyimba mu ngingo no kugira isesemi no kubura apeti no kugira iserere, gutakaza iminite.
umwijima wabaye cirrhose urabyimba ukazamo ibintu bimeze nk'ibipfurugunyo, bityo ntabwo umwijima uba ugifite ubushobozi bwo gukora imbaraga, utakaza energy. Ibindi bimenyetso biranga umuntu urwaye umwijima rimwe na rimwe no kugira iseseme akaruka. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso biranga umuntu ufite ikibazo cy'umwijima. Losenta ifasha umwijima kudetoxifier, ifasha umwijima gusokera tarabiere, ifasha umwijima gukora imbaraga. Losenta ni product nziza. Iyi produit yitwa Losenta ikorwa n'ikigo Dynas Global. Ni produit ikura imyanda mu maraso, ni produit ifasha prostate, ni produit ifasha prostate gukora neza, ni produit ifasha umubiri gukora uturimangingo cyangwa se utunyangingo, ibyo bita cells. Niyo mpamvu murumva ndimo kuvuga ngo ni Losenta stem cell. Iyi Losenta stem cell ituma umubiri ukora uturimangingo twiza, utwo bita cells, noneho umubiri ukabasha kugira ubwirinzi, selile zapfuye zikavamo cyangwa se selile morte zarashaje zikavamo, umubiri ukongera gukora uturimangingo dushya. Iyi Losenta ni nziza kuko ifasha umubiri gukora neza, igafasha amagufwa gukora neza, kuko amagufwa yaramunzwe ukabuzi ko yamunzwe, ugakoresha iyi Losenta stem cell irongera kuyarepara, amagufwa agakora amaraso neza. Losenta ifasha kidney, ndavuga impyiko gukora neza, cyangwa se mu Gifaransa ituma impyiko zikora neza, bigatuma umubiri w'umuntu ugira ubwirinzi, impyiko zikayungurura imyanda neza. Losenta ituma umutima ukora neza, kuko Losenta irimo coenzyme 10 cyangwa se supercutaneous. Iyi coenzyme 10 iyo umutima uri gukora nabi, uri gutera nabi, habaho palpitation du cœur, ugakoresha iyi Losenta ituma umutima wongera gutera neza, gutikagura k'umutima kwa buri mwanya bikavaho, ukagira ubuzima bwiza. Kandi tuzi ko umutima uherereye mu gipande cy'ibumoso, iburyo hakaba umwijima. Losenta ituma umutwe udakira, ukira bikagenda neza, amaraso agatembera akagera ku bwonko ahagije, bityo igakuraho ibyago byo kugira AVC, accident vasculaire cerebral. Iyi Losenta ibikuraho kuko igabanya kuringanyiza igipimo cya level ya enzyme mu maraso, enzyme ntive ku gipimo cyayo, bityo igahura kuri level nziza. Losenta ituma ibihaha bikora neza, ni umuti mwiza utuma diaphragme ikora neza, ituma ibihaha bikora neza, imihaha yo mu bihaha igatembereza oxygen ihagije ndetse n'amaraso akageramo ahagije, ibihaha bigakora neza. Losenta ifite ubushobozi bwo kuvura kanseri yo mu maraso itaragera kuri level ihambaye ku buryo itavurwa. Twibukiranye ko hari level kanseri igeraho nibe yakira ikaba yahitana ubuzima bw'umuntu, bityo biragusaba ko ukora controle kwa muganga ufite ububasha, akareba ko umubiri wawe ufite ubudahangarwa buhagije no kuba nta kanseri irimo, kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Losenta ifasha umugongo gukura neza. Losenta ituma habaho expanse de muscle, bityo imitsi ikaguka, amaraso agatembera neza, ntugire ikibazo cya hypertension cyangwa hypo. Losenta igabanya igipimo cy'isukari y'umurenge mu maraso, nk'uko nabivuze, hari igihe ushobora kugira hypoglycemie cyangwa ukagira hyperglycemiante, cyangwa ukagira hypotension cyangwa hypertension. Iyo umuntu afite hypertension aba afite umuvuduko w'amaraso uri hejuru, iyo umuntu afite hypotension aba afite umuvuduko w'amaraso uri hasi, iyo umuntu afite hyperglycemie aba afite isukari iri hejuru, iyo umuntu afite hypoglycemie aba afite isukari iri hasi. Niyo mpamvu ugomba gukontorora ko
udafite hyperglycemie cyangwa hypoglycemie, ugakontorora ko udafite hypotension cyangwa hypertension. Ibyo bintu byombi ugomba kubikontorora. S'il vous plaît, gerageza gukoresha general check up kwa muganga bifitiye ububasha agufashe gukontorora ubuzima bwawe. Abanyarwanda benshi barapfa bitewe nuko batakoze control. Hano mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care rikoresha imiti ikomoka ku bimera, twabazaniye Rosenta Stem Cell ifasha umubiri gukora uturemangingo dushya utwashaje tukavamo. Hari uturemangingo dufasha umwijima gukora neza, hari uturemangingo dufasha umutima gukora neza, hari uturemangingo dufasha impyiko gukora neza, hari uturemangingo dufasha amagufa gukora neza, binavuga cells, hari uturemangingo dufasha amaso gukora neza, ndetse utwo turemangingo iyo twashaje dutuma utavisualiza, udakurura image neza. Rosenta ifite ubushobozi bwo gutuma amaso akora neza. Rosenta ifite ubushobozi bwo gutuma kanseri dikro itabaho, ahubwo iyi Rosenta ikayinetraliza. Dufite ubuhamya bw'abantu bakoresha Rosenta yuko koresha Rosenta ufite nk'isukari iri kuri 250 iragabanyuka ikagera mu 120, kandi umuntu muzima ufite isukari nziza ni 12/8, naho umuntu urwaye ni 14/9. Bityo birasaba gukora kuba ufite ka kamashini iwawe ugahora wipima kugira ngo urebe ko umubiri wawe udafite isukari nyinshi, kuko ibimenyetso bya complication y'isukari no guhuma, no kubura apeti, no kugira isereri, no kugira igisebe wakivura ntigikire bitewe nuko isukari nyinshi bita diabete iba yarasenyaguye amasereri y'umubiri. Rero yifasha Rosenta ifasha umubiri gukora neza. Rosenta ituma ugira apeti. Rosenta ni nziza. Abantu bagira imisatsi ipfuka bagakoresha Rosenta irihagije. Abadamu bagira ibibyimba by'inkondo y'umura, Rosenta isenya selile de cancer ziba zarasaze mu mubiri, zabuze uburyo zasohoka cyangwa se umubiri ntuzisohore. Iyi Rosenta ifasha umubiri kuzisohora. Kanseri y'inkondo y'umura iyo yakujeho uri umudamu cyangwa se umukobwa ukoresha Rosenta iyikuraho. Rosenta ivura infection yo mu maraso, n'abantu bagiye amaraso make babifashizwamo Rosenta irabafasha. Ndetse Rosenta by'umwihariko ku bantu bagira ikibazo cy'umusatsi upfuka, Rosenta ikibafashamo bityo bakamererwa neza. Rosenta iyo iri kumwe na S-Guard bikuraho hemorrhoide externe na hemorrhoide interne. Ndavuga kumurika bibera imbere no kumurika bibera inyuma, byo bita ya ndwara bavuga ngo nukuzana amagara. Rosenta iyo ndwara irayivura ukamera neza. Rosenta yongera fibers mu mara igatuma igifu gikora neza, ikagabanya acide mbi mu gifu, kuko hari acide nziza hakaba na acide mbi iba iri mu mubiri w'umuntu. Ni nziza kuko igifu cyapfutse cyangwa se igifu gicika ibisebe, ugakoresha Rosenta ibigufashamo igifu kikamera neza. Rosenta abantu bagira ibibazo bya goitre, n'abafite ikibazo cya gute, ni muze tubafashe tubahe Rosenta ijye kubavura uburwayi bwa gute bituruka ku kurya ibinyama byinshi. Rosenta ni nziza, iraresolve icyo kibazo kikarangira kikavaho burundu. Rosenta igizwe na vitamini zose zibaho, acide amine 20, igizwe na vitamine B complexe, igizwe na vitamine C na vitamine K, kuko Rosenta ikuraho kuvura kw'amaraso gukabije bitewe no kw'amaraso yabaye yaravuze, bitewe no kubura vitamine K. Rosenta ifite vitamine E na vitamine D3 ituma amagufwa akomera nta mungwe. Rosenta irimo omega 3 na omega 6. Rosenta ikozwe mu bimera, ni nziza. Uyikeneye
waduhamagara kuri 078 56 86 68 Posology Center. Ufata agasashe kamwe, hano harimo udusashe 15, ufata agasashe kamwe ukagashyira munsi y'ururimi, noneho ugafunga umunwa iminota 5, kakayenga, kakirwa na grande salivere ihite yerekeza mu maserire, bityo serire zose zashaje zikavamo, mbere ugakora izindi serire nshya. Nyuma yo gufunga iminota 5 yifunguye, ufunguye umunwa, unywa amazi yuzuye itasi, biba bikemutse, ubundi ukagira ubuzima bwiza. Nuko rosenta ikoreshwa, kandi uyinywa mu gitondo nta kintu urashyira mu kanwa. Niko produit zose zikozwe mu buryo bwa stem cell niko bazikoresha. Kandi tubafitiye n'izindi product nyinshi zitandukanye nka za S-Guard na za S-Glow na za Triple Roots ndetse na Lift Max ku badamu bafite ikibazo cy'amabere, imisemburo itaringaniye. Dufite imiti myiza, mwadusanga aho dukorera mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Murakoze.